القرآن ترى العنوان مجمع حلقات الفاروق، اسم بين الأسماء مرموق يعطاه صدى ينمو ويفوق. مع القرآن ترى العنوان مجمع حلقات الفاروق، مجمع حلقات الفاروق. هو نور الجيل لخير سبيل، وكتاب الله ضياه دليل. تحفيظ اسم بين الأسماء مرموق يعطاه صدى. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحييكم جميعا بتحية الإسلام الخالدة، تحية المسلم لأخي المسلم في الدنيا، وتحية التي اختارها الله لأهل الجنة في الجنة، ألا وهي قائلا لكم: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوة المشاهدين، أسأل الله جل وعلا أن يجعل كل كلمة أقولها هنا خالصة لوجه الله الكريم، وكما أسأله جل شأنه أن يجعلكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أيها الإخوة، كما عرفتم فاليوم نحن رجعنا في هذا اليوم المبارك وفي هذا المكان المبارك، ألا وهي جماعة TV، في قناعاتكم موعدكم الذي عرفتم وهو غندال FM. hare musidɓe julɓe en yetti allahu tabaraka wa taala en juuli e dow annabajo makko muhammadin sallllahu alayhi wa sallam. musidɓe julɓe, mi hiwlorike on hiwrango ngo julɗo hiwrorte, woni yo jang e kisal yo woni e dow moɗon nokku kala ko tooli ɗon. ɓawa ɗum ɗo musidɓe julɓe, hiɗen toro nde allahu tabaraka wa taala waɗata kala konngol ngomi woni e wolde yeeso mon ɗo, yo taw ko sabi allahu tabaraka wa taala wommi e wowlirde. mi torimo kanko allahu tabaraka wa taala nde o ƴettata on onon ɓe wonɓe heɗitade, o tawna on e ɓen ɓe andantede ma ko ɓe ƴetteɓe ko ɓuuri moƴƴude e yewtere ɓe gollitira ko waɗi ko ɓen allahu tabaraka wa taala fewni, kañum kadi ko ɓen woni jomiraɓe hakkille ɗen. musidɓe julɓe, haare hande kañum kadi en arti e télé moɗon émission mo andaɗo woni Gandal FM e oɗon nokku waɗaɗo Barke Jama TV. haare musidɓe julɓe, hiɗen mari hande kañum kadi invité ɓe ɗiɗo ɗandantedama ko wonɓe yangodade tewude oɗo Qur'anul Karim bimɓe kikiɗe. haare en jonnayi o hikkordo ko jungo ñamoɗo o hiwro, ɓawo ɗon kañum kadi jonnen oɗo kañum kadi o hiwro, ɓawo ɗon hiɗen mari yewtere ko yowodiri e bayanu sha'nihi, woni tarifu bi ilmi l-Qur'an. en andinayi gandal Qur'anul Karim wa bayani sha'nihi wa tatawwurihi, e ɓangingol fiyake Qur'an on e ko honno Qur'an fuɗɗori ha Qur'an on hande o hewti e meɗen, so tawi allahu tabaraka wa taala ko ɗum o yiɗo wela. kono kadi yen natande yewtere nden en jonnayi oɗo hajjajo maɓe hajjaɓe ɗo ɓe hiwro. ewanam. Assalamu alaikum warahmatullah. Nabi Sumaya lan janga tiyawol pol lan hodi waka. Mashallah, mashallah. haɗay ko noon kañum kadi hajja Sumayya ɓe présentike en jonne ɓeɗo ceernoɓe kañum kadi ɓe hiwro. aywanam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haray mi fala jangude. haray on no woni inde nden? haray ko Abdul Hamid Ba mi innete. on to woɗɗa? Wakam. aywanam, machallah. haɗay ko noon kañum kadi ceerno Abdoul Hamid Ba. haɗay kamɓe kañum kadi ko tooli maɓɓe ko télé meɗen ɗo Jama TV. musidɓe julɓe, haɗay noon e yi Qur'an on ko mawɓe ɓen e fayɓe ɓen e towɓe duuɓi ɗin ko fof Qur'an on waɗɗi janngugol. sabu sen yiɓe ɗo ko paykoy koye andantede mo no e daaraji ɗin hino wakkilo bimbe kikiɗe
e tewugol nde ɗo qur'anare no jangande wono Allah inni noon yatluhu ana al-layl wa atrafa an-nahar ɓe jangande bimbi o kikiɗo o idan hajja Sumayya udditan en jonde nden aywa nam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم له يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين هم في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشرقون صدق الله العظيم. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله بسكتني كين آية والذين هم من عذاب ربهم مشفقون. نعم هري الله تبارك وتعالى هبنا نgen sifa koy jiwoyɗo nanu qur'an no ɓendiri ndara tawa hay duuɓi sappo heɓali taw ndara tawa o si ɓuri ɗo seeɗa so gayni qur'an on ko honto o hewtanta mofte islam on ko jelu woni ko o nafata mofte islam on i wallah hare ɗon hiɗen jonna Abdoul Hamid kan kañum kadi o addane neldari ni aywa nam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنون وأبشروا في الجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تستهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين فلا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم
وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسامون ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحيا لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب عليم صدق الله العظيم. Allah musidɓe julɓe heeɗi qur'anul karim heeɗi ko payi koye wonma e janngande to tawi ko ɓe andantedema heɓali tawo duuɓi 10 musidɗo ndaari janngande welde nde Cheikh Abdoul Hamid addani en nani nane ko heɗitiɗa ko hajja Sumayyatu addani en i wallah musidɗo ko duuɓi jolu marɗa lawaki tawo janngu qur'ana on ene ɗa mari ɓiɗɗo nabu ɓiɓɓe ma ɓen ko daara musidɗo ndaari welo daara ndaari résultat daara ene hiɗa waalo ma e acca sifa koye bobo wayno janggirani qur'an tawa an hiɗa huli ɗande Allah inni woɓɓe goo si ɓe maayi fala khawfun alayhim wala hum yahzanun Allah inni ko ɓe yahata toon ɓe hulata ko ɓe acci ɓaawo kon kadi ɓe sunotako ko waɗi ɓe acci ɓe nguure ene andantedema ko darinde darti eno gollodira oɗo qur'anul karim musidɓe julɓe ko wono noon kañum kadi hare yewtere meɗen nden hande musidɓe no yowodiri e ko wiɗen ko nane woni andugol fi oɗo qur'anul karim e ɓangingol fiyake oɗo qur'anul karim e ko honno qur'anul karim Allahu tabaraka wa ta'ala aynirinde renirinde ha qur'an on hewti e musidɓe julɓe ɓeɗo kalama koɓe ɓe maki o wondanedem alqur'anul karim huwa almu'jizul islami الخالد التي لا يزيدها التقديم العلمي إلا رسوخا في الإعجاز ووندنيدا من القرآن الكريم كو كايري وني ناندانتيدا مكو مؤجز الإسلام وني كو كايري وني كاوشي إسلام مو اندانتيدا مكو لوتودو wondanede mo ɓeydotaa ko ɗum ɗon fi gandal ari technologie ɓeydike hande hiɓe moƴƴinde hunde kaari waɗi hunde kaari kala wo ko ari memata qur'an on si wona ɓeyde qur'ana on tabitugol musidɗo julɗo nam qur'anul karim anzalahu llahu ala rasulina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam liyukhrija annasa min adh-dhulumati ila an-nur qur'ana on allahu tabaraka wa taala jippininde e dow annabajo muhammadin sallallahu alayhi wa sallam fiyo yaltin yimɓe ɓen e niɓe keferankaku naɓa ɓe annora allahu inni litukhrija annasa min adh-dhulumati ila an-nur ko ya yaltin yimɓe ɓen e faade e niɓe keferankaku addaɓe e annora islam hare ko ɗum woni ko qur'ana on ariri wa yahdihim ila siratin mustaqim qur'ana on ara fewna yimɓe ɓen e faade lawol fewnugol
فكان صلوات الله وسلامه عليه يبلغه لصحابته كوانا نون لادون عليه الصلاة والسلام هنو يتنين قرآن أون صحابة مأببين وهم عرب الخلص تتوي صحابة ببين ko arabuɓe laaɓuɓe pos ko arabuɓe ɓe andantedema ɓe jilla hay e hunde fa yafhamunahu bi saliqatihim ɓeɗo arabuɓe ma ɓeɗo sahabaɓe ɓe faama qur'anare nden wono ɓe tagirano ɗon andi ko wiyete saliqa ko si neɗɗo heɓama no o wayi noon kon ɗon andi ɗo joni enen pulal si wowlama fayda hewata si hara wona komo heɓaka lagine walla heɓaka e tumbere haaloɓe pulal kono joni si tawi ko heɓaɗo e tumbere wowloɓe pulal si haala goo haalama ton wono innugol hiɗon hisi hiɗon e jaam andi ɗum ko pulal fayda pullo fuuta landitota ko fi ɗum ɗon ko ɗum woni ala saliqatihim yani kamɓe kono ɓe tagira noon qur'an on ɓay jippike tawriɓe noon qur'ana on si jangama tun hiɓe faamay qur'ana on hajon jinayo ɓe wallite wa idha tabasa alayhim fahma al ayati min al ayati sa'alu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam anha sahabat ɓen si ari ha jilɓi e maɓɓe faamugol ayeji goo qur'ana on ko waɗi qur'ana on ara no keeli goo tawa ɓe faamali firo mum tigiri nelaɗon alayhi salatu wassalam ɓe ɗando nelaɗon jaboɓe e muɗum ko ɗum waɗi ari hadis mandanteɗame ko fillima ko ɓeɗo wiyete al-Bukhari e Muslim hadis mo ƴetta ibnu mas'udin qal o inni lamma o wi wondaneɗama sanga nde jippi hadhihi l aya oɗo aya woni alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin e no ɓeɗo gonɗinɓe tawi ɓe jillali gonɗina maɓɓe ngal e tooñe wondaneɗama shaqqa dhalika ala nnas ɗum ɗon teddi ha non e dow yimɓe ɓen fa qalu sahaba ɓen inni ene ya rasulallahi kono yo annabaji allah on wa ayyuna la yadlim nafsahu ene ko homba e meɗen woni toñata hoore mum nelaɗo tawi kamɓe ko ɓe faami aya on ko allah inni ɗon alladhina amanu no ɓen gonɗinɓe walam yalbisu tawa ɓe jillidirali imanahum e gonɗinal maɓɓe ngal bi zulmin e tooñe ta tawi la shakka bani adama on ko hoɗi ko e tooñe hoɗi ɓe andi ɗum ɗon hiɓe jaɓi wonda nedama o bani adama kañum kanko hoɗi ko e tooñe tawi noon joni ɗum ɗon kamɓe mapiniɓe ko honno ɗum neɗɗo wuuri taha ma e tawa tooñali ɓe faami shirku on ɗon honno tooñe on zulmu on ko tooñe ɓe ari noon ɓe tawi annabajo on sallllahu alayhi wa sallam ɓinni nelaɗo eni nelaɗo ko homba e meɗen woni toñata hoore muɗum nelaɗo on alayhi salatu wassalam ɓe maki he on famali ko wano jiyaɗo on wi'irno ɗon inna shirka la zulmun azim no shirku ko tooñe mawnuɗo haray ko ɗum woni ko fanda e muɗum on yii idan nelaɗo on ɓangguineɗe ɓe tooñe wonda ko shirku fanda wona tooñe ɗe faamuɗon ɗen idan musidɓe julɓe wa kana rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam yufassiru lahum ba'da al ayat laatike nelaɗon alayhi salatu wassalam hino firtana ɓe yoga e ayeje musidɓe o yino oɗo qur'anul karim qur'an hino mari inɗe hino mari sifaji kono ɗum ɗon fof hino yeeso en ara e muɗum ari hadith mandanteɗam akhrajahu muslim wa ghayruhu an uqbata ibnu amirin qala sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqulu oɗo maki wominani nilaɗon alayhi salatu wassalam no maka tawi kamɓe wo huwa alal mimbari nilaɗo ko dow mimbar no wadde khutba wa'iddu lahu mastata'tum bi quwwatin woni oya aya ko allah inni hebilane heferaɓen no hattan ɗon wo e doole ɓe maki wo ala neɗo maki fine famon innal quwwa rami he no doole ɗen ko dagaje ɗe fampoto ɗon ɗen on yii idan tawi sahaba ɓen ɓe ngalɗi hebilane ɓe hoole doole ɗen ko honno neɗo firti ɗon aya on kisan doole ɗen ko yon hebilo e wawugol fampagol ekkito ɗon hara on wopata kefere ko woni sum pooɗi on acciti on hawray e makko wa harisa sahabatu ala talaqi alquran alkarim musidɓe
sahaba ɓen ɓe lerɗi e dow longinagol qur'anul karim e konngol annabajo sallallahu alayhi wa sallam. sahaba ɓen lerɗi nde ɓe hunjoto qur'anul karim, sahaba ɓen lerɗi nde ɓe famata qur'anul karim ko wona noon kañum kadi laati sharafan lahum, ɗum ɗon wonani ɓe teddungal etogol ha janga qur'anul karim. kamɓe ɓe faami ɗum ko teddungal etogol janga qur'an hunjo, kamɓe ɗum ɓe faami ko ɗum woni neɗɗo sa hunjike haray a hitti, sa hunjaki haray a hittali. musidɓe julɓe, ari e hadis an anas radiyallahu anhu qal, anas filli o maki wa kana arrajul minna idha qara albaqarata wa ala imran jadda fina ay azuma. wondanedema anas ibnu malik no inni wo hari menen si sahabajo goto jangi qur'an ha o hunjike suratul baqara, o jangi qur'anul karim ha o hunjike suratul nas, honno kan suratu ali imran si o jangi baqara ha o hunjike ngol. sahabajo inni wo si ɓe jangino kañ kadi al imran ha ɓe hunjike ɗum, ɓe maki o haray oɗo neɗɗo no teddi e amen, emba oɗo neɗɗo haray no hetti e amen. hara serti e ɓe sukaɓe men hande yoga e sukaɓe ɓe andantedama no jangoyi ha arti. musidɓe julɓe, duwa jannude waajo rentine ndara tawa ko ɓe sukaɓe hande woni e wodde fiju ndaruji go tawa no hawni. wallahi si tawi ko ɓe hunjiɓe qur'an woni e waɗude fiju ndaruji, ko ɓe woni e haɓɓude jawe, ko ɓe woni e haɓɓude seeniji, ko ɓe woni e yuppude tuube, ko ɓe woni heɗagol musique, ko ɓe woni e amude ko tiktok, haray mawni hulɓinike. ko ɗum oya karama kojo goto yuɓɓi gimɗo inni wo ya hafidal qur'an, ko ayyo hunjiɗo qur'anul karim lasta hafidan, wawu famude wona a hunjiɗo qur'anul karim hatta takuna lima hafidta mutabbiqan, ha gollitira konko hunjiɗa. madha yufiduka an tusamma hafidhan, e ayyo bani adam ko honɗum nafatama nde inneɗa ka hunjiɗo wa kitabu rabbika, deftere jomima nden fil fuadi ko ɓerdema mumazzaqan, ɗa fecci ɗum ɗon ɗa ɗurni qur'anul karim. wa man arada an dhikri, ɗa andi ko honɗum woni joddima a jangi ha a faami a gollitiraɗi. wa man arada an dhikri, kala ɗurniɗo qur'an on o jangali nde fa inna lahu ma'isatan danka, no wodanimo gurdal ɓittugal. wa nahshuruhu yawma alqiyamati a'ma, immintinay o ɗurniɗo qur'anul karim jaɓaline jangude ñalade dargal halaka o bunɗo. qala ɓanta konngolo inna rabbi joomi an lima hashartani a'ma, ko fi honɗum imbintinɗalan hande waɗɗalan bunɗo. wa qad kuntu basira, hari ko aduna miɗo yi'ayino, miɗo yi'a ko labbi pos. allah mo jaabomo. wa kadhalika atatka ayatuna, ayeji amen qur'an on arino e maɗa fanasitaha, yeggintiniɗaɗe. fakadhalika al yawma tunsa, ko wona noon hande minen kadi min acciti fi maɗa yonalide. wa kadhalika najzi, ko wonani min yoɓirta man asrafa, kala on fantinɗo walam yu'min bi ayati rabbihi, o gonɗinali ayaji allahu tabaraka wa taala o qur'anul karim, ko ɗum woni ko yoɓete. ko honɗo wiwɗen o suka hunjiɗo qur'anul karim, ko kanko woni amude ko tiktok, ko kanko woni e organise de soirée ji ɗi, ko kanko woni e yeddude allahu tabaraka wa taala a tawa fi mum no hawni. wallahi musidɗo, wota sikku an e ɓeeɗa konkotum laakallah. wallahi e kiri handa no jeeya e ɓuri teddude ko yahata e dow leydi ɗo ɓen hunjiɓe qur'anul karim, ene anda ɗum musidɗo watta yila. wa illa tun haray fi maɗa e holɓinike ɓe maki wo harisu kadhalika ala al amale bihi wal wuqufi inda ahkamihi. sahaba ɓen lerɗi gollitirgol qur'anul karim, sahaba ɓen lerɗi gollitirgol ñawoje qur'anul karim. ko wonnon ari hadith mandanteɗama ko fillimo ko ɗo wiyeteɗo abdurrahman sulami أنه قال حدثنا الذي كانوا يقرؤوننا القرآن. أودو في اللي و في اللي كمن يوتي من كرمكو بأمن ونو بمن جنود القرآن الكريم ونويته عثمان ابن عفان وعبد الله ابن مسعود وغيرهما إكو ونابيدو
wo ɓeɗo fillanike ɓe annahum no kamɓe kanu idha ta'allamu min annabiyi sallallahu alayhi wa sallam si tawi ɓe jangi e annabajo on sallallahu alayhi wa sallam 10 ayatin ayeje 10 lam yujawizuha hatta ya'malu ma fiha min al-amali min al-ilmi wal amal wondanede ma kamɓe de si ɓe jangino ayeje 10 e qur'anul karim ɓe wonali hiɓe feƴƴa qur'ana on fondanedema hiɓe gollitirali ko ɓe jangi ko woni ɓeɗo ɓe feƴƴata qur'ana on ha ko fanɗi wo ɓe janga ayeje 10 e muɗum honno ɓe gollitira ayeje 10 woni minal ilmi ɓe janga ɓe anda ene ɗeɗo ayeje 10 ko honɗum naftorten e muɗum ɗeɗo ayeje 10 ko honɗum woni ñawore muɗum si ɓe ari ha ɓe andi ɗum ɗo ɓe faami fof ɓawo ɗon kañum kadi ɓe gollitira ɗe ɓawo ɗon si ɓe gayni ɗeɗo ayeje 10 ko ɓe landi kon koɗe landi kon ɓe ƴetta noon ayeje goo haɗana yi'ugol hunjiɗo qur'anul karim no watto jawe hunjiɗo qur'anul karim no fembo degrade an sa jangi qur'anul karim ko wonɗa o jama on weltoto jama on wullay goto kala faalete wawde no wawɗa ta tawi an ɓuri bonde e yimɓe ɓen ene ko ɗum oya ceernojo innunowo wondanedema ala ko ɓuri hulɓinade neɗɗo si tawi yimɓe ɓen fof hino townuma hino yiɗuma tawa an e Allah won ɗon hutodiri o hare fima hulɓinike na musiɗɗo julɗo watta yila si tawi fof yiɗima toni fi maɗa an e jomima rabbi samawati wal ardi ɗon hutodiri hare ɗum no hulɓinaki i wallahi hare hulɓinike ko waɗa noon kañum kadi ɓe maki wonnedemo qalu fata'allamna alqur'ana wal amala fata'allamna alqur'ana wal ilma wal amala jami'an daru sahaba ɓen ɓe inni wo menen men jangu qur'anul karim men jangi gollitirgol men jangi gandal ngal fof lawol gotol subhanallah aye ɗo innuɗo joni fi kala mi jangi mi accu seeɗa fiju ndaru ndun haray koye mi fijuɗa a inne mo haldi e Allah ko honde tuma o mayata ɗani ko ɓe Allah innuɗa bal yuridu l insanu li yafjura amama neɗɗo on ko faala koyo yeddu yeeso makko seeɗa o faala fijude on non komi pay ko yomi habbito seeɗa ko haare tan on no heddi bal yuridu l insan li yafjura amama yasalu ayyana yawmul qiyama himo landoyna ene ko honde tuma woni dargal darato ɗum siwa ɗum no heddi a yomi fiju seeɗa pay komi fijayi jokkaɗo ha mayde nden ara tawmo ɗon bam o inna ya rabbi lawla akhartani ila ajalin qarib Allah o newnana waktu seeɗani fa saddaqa mi sakko wa akum mina salihin mi jeye e moƴƴuɓe ɓen ene ko duuɓi jewlu hiɗa wuuri duuɓi 30 ko duuɓi jewlu hiɗa wuuri duuɓi 40 ko duuɓi jewlu hiɗa wuuri duuɓi 50 ene ko duuɓi jewlu wuurɗa duuɓi 10 ene ko duuɓi jewlu wuurɗa duuɓi tel ene ɗi duuɓi ɗo fof a fewali ko si Allah okkitima seeɗa falɗa fewde haɗa laawike i wallah wattene yila sahaba ɓen kamɓe ɓe janngo qur'anul karim wondude e janngugol nde e gollitirgol nde tawi ɓe naɓi ɗi fof ko wona noon kañum kadi musidɓe julɓe woni walam ya'dhan lahum rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam fi kitabati shay'in minhu siwa alqur'anul karim nelaɗo on yamirali sahaba ɓe yoɓe windu hay e hunde ko nani e maɓɓe si wona qur'anul karim woni khashiyatan an yaltabisa alqur'anu bi ghayrihi nelaɗo tawi koɓe huuli ko nde qur'anu on jillodirta ko wona qur'ana on wala noon ari hadith mananteɗo ko rawahul muslim an abi sa'idin al-khudri an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam qala nelaɗo Allah o maki la taktubu anni wa man kataba anni ghayra al-qur'an falyamhuhu nelaɗon ɓe maki o waton windu e andey waton windu ko nanɗo lan woola woode la taktubu anni waton windu e ande ghayra al-qur'an ko wona qur'ana on kala winduɗo e an ko wona qur'an yo montu wa haddithu anni wala haraj yewte fi an ella wo ala e muɗum kono ɗum ɗo koko fuɗɗorde sadril islam
ko fuɗɗorde islam tawi ɗon qur'an no windede. Joni noon si ɓe maaki hadith on windama ɗo yo ɗum jillodirde e qur'an on, neyaɗo maaki la taktubu anni gayra al qur'an, ko satti wowaton windo e ande si wona qur'ana de. Eyo winde qur'an on, kala winduɗo ko an wona qur'an haray yo on togi montu ko waɗi lan huli wata qur'an on jillodir e hadisaje ɗen. ɓe maaki noon kala fillotoɗo yan yo wowlu ella wo ala e muɗum. haray noon musidɓe julɓe ante noon no uddita ko waɗi ñanden hewɓe no landitade wo ko sabu woni joni en ala udditude. idan ante noon haray no uddita on tawe ɗon hino affici ɗon numéro on, haray ko ɗo woni noddowo ko noddata, haray no newna on jogi nodda e nder yewtere nde sina hara ko goɗɗo e paykoy woni e janngude qur'an on togi no wawi noddude on ɗo numéro 78 116 82 38. haray on togi no wawi noddude on ɗon numéro musidɓe julɓe haray himo affici ɗon. haray ko noon kadi musidɓe julɓe hiɗen jokkitade janggande meɗen nden woni almabahithu fi ilmi l qur'an. woni en yii nelaɗon alayhi salatu wassalam yamirali ɓe windugol si wona qur'anul karim. ɓe maaki noon haddithu anni wala haraj, wowle yan ella wo ala. ɓe kambi wa man kadhaba alayya mutaammidan falyatabawwa maq'adahu min annar, kala on mandanteɗama noon o feni dow an tawa o tewi yo heɓilo place makko on, nokku makko on ko nder yiite. idan musidɓe en yi'e wonde nedema nelaɗon alayhi salatu wassalam no newni en fillo hadisaje ɗen, kono noon kañum kadi woto goɗɗo ɓeyditu e dow konngol maɓɓe ngol, wota ɗuytu kañum kadi konngol maɓɓe ngol. bal annabajo on alayhi salatu wassalam no newni kono ko yar wo ko on togi duwa wadde kon. idan musidɓe en yi'e ɗon kañum kadi wonde nedema wala in kana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam qad udhina li ba'di sahaba. e maki wono si tawi nelaɗon alayhi salatu wassalam yamiri yoga e sahaba ɓen ba'da dhalika fi kitabati al hadith, ɓawa ɗon yoɓe windu hadith, fa in ma yattasilu bil qur'an dhalla ya'tamidu ala riwayat bitalqin. on zamanu ɗon wonti joni kala ko yowdir e qur'anul karim koyo jaɓodire tawa koye hoore fillagol e longinan mi longinama fi ahdi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, kono tawi ɗum ɗon ko feendo annabajo on. feendo ɗon ɓe inni wata e hadisaje ɗen winde ko waɗi qur'an no jippade fi wata jillodir. wa fil khilafati abi al-bakri wa umar radiyallahu anhuma, nde oɗo wiyeteɗo abou bakiri nde lonti ko khilafa makko, ɓawa ɗon musidɓe julɓe hadisaje ɗen fuɗɗa windede ɓay tawde hande kadi qur'an on acci jippagol nelaɗon alayhi salatu wassalam ɓe feƴƴini. musidɓe julɓe ko ɗon hayno toɗen wonnedema ja'at khilafatu uthman radiyallahu anhu waqtadati da'wa, ɗon noon ari lonti oɗo wiyeteɗo kañum kadi uthman allati sanadhkuruha fima ba'd. woni laqad jumi alquran awwal jam'in fi ahdi alkhalifata abi bakri radiyallahu anhu. qur'an o musidɓe moɓama moɓande aranere e zamanu aboubacry siddiq, ko kanko ati yamirde yo qur'an o moɓidire. ɗen andi hari qur'an o kanat maktubatan alal asturi fakadhalika alal ahjar wallawahi, yani hari qur'an o no winda kaaƴe e guri. ɓawo ɗon ɓe inni yo ɗum fof yo mottidire, qur'ana yo mottidire winde waɗe e deftere nokku gotum. ko aboubacry fuɗɗino ɗum ɗon, kono kanko radiyallahu anhu ɓe wawano gaynitade. ɓawa ɗon usman radiyallahu anhu ƴetti ɗum ɗon, ɓay ɓe mottidiride woni qur'anare wotere. fa tamma dhalika wa summiya bil mushafi l imam, nden ɗon deftere ɓayde windama nde inna mushaful imam, yani nde initira usman, woɓɓe inna nde rasmul usmani,
wa ursilatil ko wala noon ɗeɗo defte ɓayɗe windama ɗe immina ɗe sendita ilal amsar wa summiyat kitabuhu bi rasmil uthmani. On yi deftere ɓayɗe windama ɗe sendita ɗe seeɗaje ɗe inna ɗum ɗon e rasmul usmani. ɓe hikkorɓe makkatul mukarram heɓi wotere, ɓe hikkorɓe madinatul munawwar heɓi wotere, iraq wotere, fii tun wata qur'ana on ɓe to yo jogo wonde serta e ndega ko waɗi ko ɓe jogiti kon fof ko goto. ɗum ɗo fof no selli ko karamokoɓe sahabaɓe hooloraɓe jooɗi tumbodiri, goto kala adda ko honji kon, ndaare tawe ko honjiɗa kon e ko windi kon fof ko no woniri. ɗum fof timmi winda waɗa e fi kitabin mustaqillin. ko on noon kañum kadi summa kanat il khilafatu ali radiallahu anhu, ko noon duumori ari ha ali lonti. fa abu al aswad wona noon kañum kadi oɗo wiyeteɗo abu aswad o wallini bi amrin minhu qawaida nahwi. oɗo o wallini tugale nahwu siyanatan li salamati nutqi. oɗo o waɗi qawaidu nahwi e qur'an o renugol laawol ko jiyaɗon wawata wowlugo qur'an o, wa dabtan lil qur'anil karim, tawi qur'an on law o masanoka ɓawa ɗon kañum kadi qur'an on joni watti joni hino winda wono jogorɗen ni qur'an on. wa ya'tabiru hadha kadhalika bidayatun ilmi al-i'rab, ko on zamanu ɗon woni ko fuɗɗi karamokoɓe ɓen windugol kañum kadi ko yorigi e irbagol oɗo qur'anul karim. ɓe fuɗɗi noon e heɓɓitagol fi windugol oɗo qur'anul karim. musidɓe julɓe, idan noon oɗo qur'anul karim ɓeɗo ceernoɓe maki wo wa min fadlillahi ala al insan annahu lam yatruku fi lhayati yastahdi bima awda'ahu llahu fihi min fatratin salima. wondanedema oɗo bani adam no jeeya e ɓural allahu tabaraka wa taala e dow neɗɗanke on, wondanedema kanko allahu jalla wa ala o accitirali o neɗɗanke himo fewira e hoole makko, ma mo fewira e faale makko. ko waɗi noon oɗo kanko noon himo sembinoro e ɗowinorogo oɗo qur'anul karim faade e moƴƴere nden. wa tarsuduhu ilal birri fa hasbu. qur'an on watti joni no fewna bani adam faade e ɗiggere nokku gotum. ɗe gandi oɗo qur'an ko kayri allah inni ko inna hadha alqur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshira almuminin. oɗo qur'anul karim nde fewnay e nden hunde nandanteɗama ko kayre ɓuri mawnude. neɗɗo ko o woni dundarankejo o, ko o woni bandijo o, si qur'ana o naati ko nowro makko o faami tun o jaɓay. ndaare walid ibnul mughira o mo andantedema nde o yahuno o faala yeddugol annabajo on sallllahu alayhi wa sallam yoɓe accu noddugol yimɓe ɓen, kono ɓayo ari ha o tawi nelaɗo no janga suratul najmi. hiɓe janga o heeɗi ha o gayni o arti o inni he ko ono yo Quraysh, mi heeɗike jangande Muhammad nden, kono emba ko woni jangude kono weli. he ko woni dow kon ɓuri welde ko woni ley kon. o jangande makko nden mi yaali wa muɗum. ɓe inni ene joni walide ko honɗum wiyeten qur'ana on ko musique. o inni wallahi laqad alimna shi'r wa ma huwa bi shi'r. hiɗen amdi en fof ko woni gimi, kono qur'an wona gimi ni. ɓe inni ene naqulu innahu shahir, ko bilɗotoɗo. o inni wallahi wa ma huwa bi sihr. o inni o qur'an komi nani mo jangoɗo ɗum wona bilɗagol ni, wona ɗum ni. ɓe inni ene walid ko honɗum joni wiyeten oɗo qur'an mo woni wadde ɗo ko honɗum ni.
o walidi jooɗi uggini o miiji ha juuti lutti o inni wi'en awa Muhammad o bilɗo to woni yimɓe ɓen o sendidira hakkunde nene e ɓiɗɗo moodi e ɓeygu ko wona noon kañum kadi o sendidira yimɓe ɓen. Allah on inni ɓay o walidi landama innahu fakkara o miijiti faqaddar. Allah inni innahu fakkara wa qaddar o miijiti o eɓɓi ko wolta ko. Allah inni faqutila kayfa qaddar embo huɗama ndaaru ko eɓɓi. Allah inni faqutila kayfa qaddar embo huɗama none no eɓɓiri non. innahu fakkara wa qaddar faqutila kayfa qaddar. honno daaru aya no fuutolam innahu fakkara wa qaddar faqutila kayfa qaddar thumma qutila kayfa qaddar. Allah inni o huɗama kañum kadi none no eɓɓiri non. Allah inni thumma nazar o ndaari thumma abasa o ñilɓini thumma adbara o hucciti wastakbar o mawnintini faqala inni in hadha qur'anu wonali illa si wona sihrun ko mbilew yu'thar wonango e mbilɗeɗe. daru ɓawo nde o yehi ha o heeɗi qur'an o faami ɗo andi yimɓe makkatul mukarrama ko honno ɓe cifitorno andi islam tawi koɓe wonno ko shu'ara nubala jomiraɓe haqqille yimaynoɓe wawunoɓe wowlude fusaha laaɓunoɓe ɗenɗe tawi ko kamɓe ɓurno laaɓude ɗengal ko wowlugol ɓe. si goɗɗo darekeɗo yuɓɓi gimɗi ndaara tawa fimum no hawni. tawi kamɓe hiɓe mari gimɗi ko fanɗi wo hino e muɗum muallaqatji. tawi si a windi gimɗi ndarama tawama moodi an e ɗi gimɗi maɗo fayda hiɗa top koyeɓe ƴeftugol gimɗol ma ɓe wengal ngol ko suudu kaaba ɓe inna ɗum almuallaqa. woɓɓe maɓɓe windira ɗin gimɗi e kanŋe wenga ɗum ko suudu kaaba hara ko kanŋe ɗi windira. woɓɓe inni ko ɗi jeɗɗi ko muallaqatu sab'a woɓɓe inni ko muallaqatu ashra ko ɗi 10. tawi ɗum fo ko karamakoɓe windoɓe gimɗi kono ɓay qur'an on ari dartike e none no ɓe andira noon fasaha wawugol wowlugol haala. ndaaru si ɓe fuɗɗike kamɓe haala ndaaru sa ndaari antara ibnu shaddad ma a ndaari muallaqa imrul qays si a ndaari ɗin en ndaara tawa no hawni no ɓe woni e wowlirde noon kono ɓay qur'an on ari tawo fuɗɗanike ɓe iqtarabati sa'atu wan shaqqa alqamar wa in yaraw ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. ɓe ndaara tawa no ayeje qur'an woni e yahude no wadduha wa leyli idha saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala wala al-akhiru khayrun laka min al-ula. aywa nam allo nam. oui salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. ça va na ngeen def. alhamdulillah sëñ bi. Jama TV. waaw. alhamdulillah man la monsieur Ndiour maire Wakam. aha. ça va. alhamdulillah. très bien donc dañu am benn programme pour demain là. kon haara tuuti après nga oto wa dégg nga. aywa nam musidɓe julɓe haray ko won noon kañum kadi antenne o no udditi ko yowodiri e fi émission o inchallahu jalla wala. haray ko won noon kañum kadi musidɓe ɓeɗo ɓe duumi e noddugol woni kamɓe hiɓe ndaara kawose qur'ana o no ariri no munhamir mustamir. ɓe ndaara ɓe tawa ene qur'an o no hawni no woni arude no kono ɗum e ɗum muɗum gimɗi ko ɓe yuɓɓi kon tawi wawata teeɗade koɓe jogiti kon yomu siɓɓe julɓe. ko ɗum waɗi allahu azza wa jalla no humpiten fi oɗo qur'anul karim kanko allahu azza wa jalla o inni qul ya ayuha nnasu inni rasulullahi ilaykum jami'a wonde neɗa mo dey humpituɓe
andinaɓe annelaɗo ko min Allahu tabaraka wa ta'ala woni ko neluma e faada yimɓe ɓen ɓe fof maɓɓe. ko waɗu noon kañum kadi musidɓe julɓe si en daari oɗo qur'anul karim ɓe maki o fal qur'anul karim risalatullahi ila al insaniyati kaffatan. qur'anul karim ko leetere mo Allahu tabaraka wa ta'ala jonni e yimɓe ɓen fof. wa qad tawatarat nusus dallati ala dhalika fi lkitabi wa sunna. ko wona noon ari e ayeji holluɗe wondanedemo qur'ana on hino jippi e dow yimɓe ɓen ɓe denangal maɓɓe. qul ya ayyuha nnasu inni rasulullah ilaykum jami'an. innuɓe ko onon yo yimɓe min dey komi in annabajo e faade e moɗon ko Allahu tabaraka wa ta'ala woni ko imminimɓe moɗon e fof moɗon. allah inni tabaraka alladi nazzala alfurqana ala abdihi liyakuna lil alamina nadhira. wondanedema mawni kawo siye wonani dey e on Allahu tabaraka wa ta'ala jippinɗo e dow jiyaɗo makko on oɗo qur'anul karim fiyo latano yimɓe ɓen kono wajoɓe kono fewna ɓe e ngoɗo lawol karim. ɓe maki wowa kana kullu nabiyin yub'athu ila qawmihi khassatan. kala annabajo hari ko wonano e nelede ko e yimɓe muɗum ɓen. neɗo maki wa bu'ithu ila nnasi kaffatan. min de mi nelama e faade yimɓe ɓen ɓe fof maɓɓe. walan ya'ti ba'di risalatun ukhra. wondanedemo dey arata ɓawo an hay e goto e annabajo arata. i wallah ko ɗo non yiyata innowo min komi annabajo. ko hombo neluma allah won nelimi kere o jangal ko allah inni ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum. muhammad wonali baba hay goto e worɓe moɗon ɓen dey walakin rasulallahi ko ɓe nelaɗo allah kadi wa khataman nabiyin ko kamɓe woni timmorde annabaɓen. nelaɗo on timmi nelaɗo arata ɓawo an. subhanallah. fala gharwa min an ya'ti alquran wafiyan bi jam'il matalibul hayati al insaniya. wondanedema wo hawnaki nde qur'anul karim arata hino laɓɓinana en ko bani adama on woni e ɗaɓɓude e dow ngal ɗo gurdal aduna. allah inni shara alaykum min ad-din ma wasa bihi nuhan. allah o yanyani on e dina kan konko o wasiyi annabi nuhu والذي أوحينا إليك إكونكم من وحي إدومان أي محمد وما وصينا به إبراهيم إكونكم من وصي إبراهيم وموسى موسى وعيسى النبي عيسى أن كوني أقيموا الدين نيني دينك ولا تتفرقوا فيه كساتو هلون سرتار دينك ونو نينا غوتو بابا غوتو جوغونديرون الله إني واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا يا أيها الذين آمنوا وهنو يا أيها الله إني جوغيتي كان بقول الله تبارك وتعالى جميعا انفومولون ولا تفرقوا وتأنسرتوا الله إني واذكروا إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم أنديتير sanga nde wonno ɗon kon ayruɓe sanga nde wonno ɗon on yiɗinirano hande allahu tabaraka wa taala allafa bayna qulubikum o wowindiri o jogidiri hakkunde ɓerɗe moɗon nden allahu inni wadhkuru id kuntum ala shafa ghufratin minan nari andite dey sanga nde wonno ɗon e tondu yiite jahannama wondanedem allahu tabaraka wa taala fa anqadhakum minha o dandi on e ngen ɗon yiite bal o naadi on aljanna ɓurɗo towude on kanko allahu azza wa jalla woni ko waɗani on ngal ɗon gollal wa tahadda rasulu sallallahu alayhi wa sallam al arab bil qur'an qur'an on bay ari e woɓɓe maɓɓe faala aybinde qur'an on faala ndarude si ɓe heɓe laawol ko ɓe dartoɗo qur'an nelaɗo on ɓe fof annabajo sallallahu alayhi wa sallam teeɗiɓe ɓe inni wondanede mo dey addanelan qur'ana o jippike de e ɗengal mo ko wona noon kañum kadi annabajo alayhi salatu wassalam inni ɓe addanelan ayeje 10
ɓe ronki annabajo inni ɓawa joni addanelan corteji 10 kam ɓe ronki ɓe inni awa ayi 10 ɓe ronki ɓe inni awa addanelan cortawol gotol ɓe ronki allahu tabaraka wa taala inni he ɗandi ko waɗi ɓe ronki ko jippini o qur'an ko o wiyeteɗo jibril allah inni innahu la qawlu rasulin karim qur'an on ko konngol nelaɗo tedduɗo dhi quwwatin inda dhil arshi makin jomirawo doole ko allahu tabaraka wa taala to o ko hooloraɗo ni ko ñiɓuɗo ni mutta'in ko ɗoftaɗo kadi thamma ton amin ko hoolaɗo ton subhanallah allah inni he wama sahibukum bi majnun nelaɗo o muhammad wondiɗo mon on o wonali ko feetuɗo walaqad ra'ahu bil ufqil mubin gonɗi nelaɗo on yi'i jibril ko suɓɓudu ɓangudu nam allo assalamu aleykum waleykum salam wa rahmatullah wa barakatuh homɓe hay so heɗaki jantum alhamdulillah ko homɓe e ko honto hikkorɗon émission mo no laaɓa no foti moƴƴano awa on weltanama boyi onon kadi inde nden e ko honto hikkorɗon ko Dakar ne woni kono inde nden on yaafoto ella ala inchallah hana ko ba honno awa albarka mum boynani on weltanama nam haray musidɓe julɓe ɓe hikkoɓe kañum kadi sandaga fof ɗen hiwroɓe hiɗen weltanoɓe darugol ɓe Jama TV e darugol ɓe émission gandal e faamu musidɓe julɓe haray hiɗen duwanoɓe ɗen weltanoɓe wa illa tun waktu men on fayda koko woni e raɓɓeɗuɗe koyen faamu tun ihtisaran e oɗo qur'anul karim allahu tabaraka wa taala jippinimo e dow annabajo muhammadin sallallahu alayhi wa sallam woni nata'abbadu bi tilawatihi en rewire allahu tabaraka wa taala ko jangugol nde e ko gollitirgol nde ko won noon kañum kadi e ko jannugol nde ndeɗo qur'anul karim jogiiɗo nde no jogiti aduna on fof accituɗo qur'an o jogitake fus musidɗo wallahi ko honɗum faalaɗa e heɓude hikkin qur'an on yeeso ko honɗum faalaɗa wata heɓu selu qur'an on si a faami a sele qur'an heɓa ko faalaɗa haɗa ya waw faamude a naji a tardini hoorema idan noon musidɓe aywa nam alo nam haray hayso heɗaki écran on toon si on noddi hayso heɗaki écran o ha aywa nam si tawi a noddi a ɗoytayi ko wonɗa e daride ko nani inchallahu jalla wala haɗa hiɗen jonnude hajja Soumayya ɓe janggana en danude maɓɓe janggande maɓɓe sakkitinde inchallah aywa nam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليه آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين آخرين منهم لما يلحقوا بهم والله عليم حكيم هو العزيز الحكيم والله هو العزيز الحكيم صدق الله العظيم ما شاء الله ما شاء الله هل هناكي هل حاجة Soumayya hirtaki hande si ɓari taw nam idan Abdul Hamid aywa nam addan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار
تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا وعاقب آل فرعون سوء العذاب النار يردون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرة ولهم اللعنة ولهم سوء الدار ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب صدق الله العظيم. ما شاء الله ما شاء الله شيخ عبد الحميد حري الله تبارك وتعالى جنن إن بلدين ما شاء الله جنگل نويلي كورنون كيون كاد حج سمية weltanama ondo wanama kono kadi ɗon taw hiɗen hiwro ko wona noon kañum kadi woni rugiyatu woni yumma Abdoulhamid Jomozi haɗa hiwroɓe buyi hiɗen weltori kañum kadi ceepurini so yii wawɗo ceepu hawlodiri e ɓeɗo haɗa yilte nani machallah wonnoon kañum kadi hajja Fatima kamɓe kañum kadi en hewri keɓe woni neñe hajja Soumayya yallahu tabaraka wa taala waɗu barki e feɓɓen julna balɗe ɗen newnana en kañum kadi ɓiɓɓe ɓen waɗa barki fof e muɗum idan musidɓe julɓe hiɗen tori ina allahu tabaraka wa taala yaññante en nokku on Jama TV yo allahu tabaraka wa taala hewtimmo nokku kala ko toni ko faala hewde ɗon yo allahu tabaraka wa taala yaññu nokku on ɓeyda feere nden wona noon kañum kadi allahu tabaraka wa taala junna balɗe mawɓe meɗen ɓen en fof allahu tabaraka wa taala yafano en farjireji ɗin haray hajja Soumayya ko hombo e hombo wonɗa hiwrade on ɓen jonde ɗe nam. Assalamu alaikum warahmatullah. Le yuro nenan e baba le yuro ya seyda le yuro miñanga le yuro tanti am binta le yuro ɓe won ɓe gara yoffu le yuro ɓe won ɓe darde Jama TV mi yeggitallon kadi Oustaz Kotoyero. machallah idan Abdoulhamid an kadi ko konngol honde wonɗa sakkitorde. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haray na yuro nenan e babe ngan haray kadi na yuro wonɓe darde Jama TV haray na yuro Oustaz Yero haray min fof na yuroɓe. Assalamu alaikum.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا نو مسيب جلبة ولتنيك حج سمية كونن كنيو كدي شيخ عبد الحميد كلا ووكو يودون في مي شونغون خلا نو يوري الله تبارك وتعالى كلا ووكو يودون فرجر هبي مودون إما فجغول بندي فجغول دنgal faljugol no firite faljugol no jangirte hade no iwre ontogi tawde bani adama timma wama utitum min al ilmi إلا قليلا أن أقرأ كجندل سوانا سيدني أقول ما تسمعون من الذكر والآيات وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسم بين الأسماء مرموق يعطاه صدى ينمو ويفوق مع